الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بقوته واصطفى جبريل لحمل رسالته واصطفى ميكائيل لقدرته واصطفى ملك الموت لقبضته واصطفى إسرافيل لنفخته. نبئوني عن الأرش وعن عظمته، نبئوني عن الكرسي وعن حملته، نبئوني عن الصراط وزلته، نبئوني عن الميزان وخفته، نبئوني عن القبر وضمته، نبئوني عن الموت وسكرته، نبئوني عن آدم وعن كلمات توبته، نبئوني عن نوح وصفينته، نبئوني عن صالح وناقته، نبئوني عن شعيب وبشارة وفصاحته، نبئوني عن يوسف وإخوته، نبئوني عن محمد في مولده وفي بعثته فقال: وأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، أغر عليه للنبوة خاتم من نوح ينور ويشهد، وضم إله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puasin sanglit kapamuji pakatunggal simahasud simahating di Allah, sarta salawat iwan salam Nabi pilihan amuhin Nabi pamumukuhan adat junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabut bakatan ahli keluarga niya lapayna ingkatan undang karabat kesahabatannya. Jadi niya mga palanggungan hapag agam. Ing kita nyubang sa manusia humukot ing kasilasa sinang kata orang ka tani kapag kahitan niyo atawa kang paahlitan niyo apabila lumukay na ing patahunan mag-agad kita niyo iban sila awabaw umayini wayruan na lumiyo hakasi iwan lasa simpagbahasa kung ina tungod maong paanak niya way na ingkasi iwan lasa sin ina paanak pangatasan mga ku ina tumahan sing kasigpitan pangatasan sin ina mga ku makananam masakit ayaw sa dyan anak bihat to tabiat kat simpagkamanos bang kita nyo kalawaan maas landuin sakit akal na dahil kabata-bata tanyo maas tanyo in nagupigsa palagbo ka to dumadlaw kay kita tanyo yato ang tungod sing kita ni parasumpatan sin anak iban si maas ayaw maas bakay ngaramong naglundang panon hawak tumahawa nagunong-unong ka mo hakisikpitan iwan hakahayangan bang ka mo mabutas ka matay masakit na biadin nabaha
bangin malawak katok tani amuna injunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadin bahaim para sahan yanam sin mga sila kasahabatan halom kawaan tagtu katahun halom litusan sin agama Islam ta'kulu ma'an nabi wa tashrabu ma'an nabi wa tajlisu wa tusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam biadin na makain para sahan yanam sin mga sila kasahabatan amuin halom kawaan tagtu katahun halong likusan sin agama Islam magkaon sila iban nila Nabi magmiting-miting maglingkod-lingkod iban nila Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta iban nila sumambahayang sila imam nila amunil Rasul sallallahu alaihi wasallam diadiin na bahaim para sa kanyanam sin sila awak tunanay kurikan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam فيعتبر أعظم مصائب في تاريخ البشرية nabilang ring sa laggo na musiba jimatu hasal sila sing kabuhi sin manusia amo na ing kawapat sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naring sa babit to lasa maniyo tiyo pangadjion taning bangbiya diin inhal sing kawapat hajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ikhtisarin syadid samaray suntanyo na sadya awak tutimurun min ayat sintuhan tanyo rabbul alamin hajjatul wada paghadji kahinapusan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akal na Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatihabaan sinumulnya na kaminsan da sa naghadji kaminsan da sa naghadji hingga timuron in hinapusan ayat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaqtuha Arafah amunin parman sintuhan tanyo rabbul alamin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan aparman sintuhan tanyo rabbul alamin hadlaw yan siyempurna ko na kanyo in agama iban tiubos ko na mong kanyo in ni'mat sarta nagrida na ako kanyo sinin agama Islam amunin agama pag-awa nga mahansing kamo nagkugkuyag yung mga kasahabatan kaywanan akal na may kapahaman nila sin jukup na in agama la arabi hailanas wayroon kakitaan na mo dukain kaingatan na mo amuin natukos na in agama jukup na yung Quran ba't malengkan ini para daukan yara sin Allah subhanahu wa ta'ala bihat in pagpaham sin kaywanan kasahabatan kugkuyag sila kang naubos na timuron ng Quran wayroon dukain maksud sin ini ba't malengkan daraukan dengan Tuhan tanyo Rabbul Alamin ada pun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nagtangis siya. Ya subo sa mga kasahabatan niya ibn Al-Khattab, ma yubki. Ya kau Umar bin Al-Khattab, munin pagtangisan mo pimisli hadal yung biasin hawak to ini. Tiyubos na sin Allah Ta'ala nikmat niya. Jukup ng Quran may tapag ko nagtangis. Inagi sa Umar bin Al-Khattab, la ara ba'da al-kamali illa al-nuqsan. Wayroong kaingatan ko po asing kasampurna niya. Buat malengkan kahilangan na kita niya. Buat malengkan maig na rin kato tanyo insawaban sing kasampurna ka niya. Bimana, kaya pahaman si Umar bin Khattab pag ganasampurna na yung Al-Quran, kalam sin Tuhan timurun na mong jukup na para Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya pahaman niya simbukon na malukay. In Rasul sallallahu alaihi wasallam akal na ubos ng mission. Inagi si Imam Ibn Hajar nahwi 80 yawman. Puas katurun sin ayat yaun al-yawma akmaltu lakum dinakum. Puas sing katurun sin hinapusan ayat pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkulang maglabil inagi si Imam Ibn Hajar kawaluan adlaw lakum manin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkawapat niya. Au punta pagpasin hajjatul wada
Nakabing ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Madinatul Munawwarah. Sarta hadis masyhur an Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mataud riwayat hadis di action Rasul sallallahu alaihi wasallam Muad ka Yaman. Yassira wa la tu'assira, ya Muad, pagpaluhay ka ayaw ka magpahunit sa mga manusia. Hadto kay wanang riwayat yasusin Rasul sallallahu alaihi wasallam Muad ibn Jabal, bima taqdi ya Muad, uno ta inhipang hukum mo ya kau Muad, mangkaw makakatto pa mga tao yan. Aqdi bi kitabillah, inaga si Muad na ipang hukum ko kanila in kitab sin Allah mo na ng Quran. Mahuli in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli yasugo sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangwayro pagpuas simpang hukumi mo sing kitab sin Allah wan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno panhika pang hukum mo ya Muad. Ajtahidu. Mag-ijtihad ako lang. Wala so tayo na ako magpalam. Bihadto. Hingga amo riwayat nangura in Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan riwayat sin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل على الرحل إن كأونا سن رسول صلى الله عليه وسلم يوان سن معاذ بن جبل يوم سلبي هنتم إما أنكس إن رسول صلى الله عليه وسلم كم معاذ بك رواية رسول صلى الله عليه وسلم هونهن إمعاذ نوليهن تيوك سن رسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ nakatupig balik-balikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiyawag niya in Muad ibn Jabal. Mahuli biyaitaan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinambok pakaradjaan lando dakula. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. In siyo-siyo in kiaunan niya, nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung paadlaw akhirat. Afwan. Man yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, siyo-siyo. Imagnek saksi hakatunggal sin Allah Ta'ala iwan sin aku rasul niya, illa harramallahu lahu ala an-nar. Malainkan haramun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingin hawabaran niya pinarta jahannam. Inakisin Mu'ada, fala ukhbiru bihannas ya Rasulullah. Bang baha baitaan ko yung mga manusia, simbaita mo inika ko ya Rasulullah. Idan yattakil. Nga sa wabyat na nagasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muad, bang mo sila baitaan, simbaita ko inikay mo. Na maghaman-haman na sila pagtunay sindiya akan tudyo mereka ko. Wala, kaya baita si Muad ibn Jabal, imbaita kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga suway na siya, sung mawapat, taas suman, kalna hanggaw buka niya, dumasin aman. Ang buk riwayat, hiyatod na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung Muad. Asong na siya sumakat sin Quran niya. Imyan Rasul sallallahu alaihi wasallam kam Muad, ya Muad, la'allaka ta'ti ila madinati Rasulillah fala tajida fiha Rasulillah. Arakala ya Muad, kuas singkatulak mo yang pahula yaman, makabalik ka umari pa Madinah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tajida fiha Rasulillah. Di mo nakawaakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mo nakakitaan. Ya Muad, la'allaka ta'ti ila masjid hada fala tajida fiha Rasulillah. Ya Muad, rakala makabalik ka umari pa masjid ta ini. Di mo na lang nakawaakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Muad ibn Jabal jaz'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nagtangis, nagdangon muling Muad ibn Jabal, hakal na sin kasusahan niya. Sebab dua, magbutas sila iwan Rasul sallallahu alaihi wasallam, butas gin hawabaran iwan sing butas kamatay. Kalna tumaykod na siya, di aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patuna kong payangan. Sa kurang-kurang di nakit di niya naabutan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanya tuakad na hansul, in laum jantung si Muad ibn Jabal, abiyay ta kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arakala makabalik ka umari pa Madinah, kakitaan mo yung kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mo nakakitaan ng Nabi mo. Kubul niya rakuma. Waktu rum, nagpaiwan,
in Rasul sallallahu alaihi wasallam ambuk sahabi min al-ansar di Aba Muwayhibah al-Ansari. Namasita kita long yamat pa mga syuhada Uhud iwan fabaqi. Imawa na naqa unta in Aba Muwayhibah. Iwanan niya na in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Uhud. Doon man si malam na Rasul sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum ahla dar qaumin minal mu'minin, antumus sabiqun wa ana bikum lahiqun. Si malam na Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasadjahit raan maun kaniyo. Along kauman si mga sila beriman, na ingkaman nakauna na, minoy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana bikum lahiqun, in ako murul da kaniyo. Nahuli ng dungdungin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yaon. Namindog siya. Wayron bisara uno. Katumtuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yaon. In kawin sanaan niyanam niya. Hawak to yun si hamak ka pa. Kapag da'awa tas sirran. Ang biya din yung sigpit niyanam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katumtuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yaon. In waktu miyatto sa Taif, biyato tilo siya sing mga sila tao Taif. Katumtuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yaon. Impanasa kising kamarwan niya sing mga sila kuffar Quraisy. Katumtuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yaon ing kasabil hamaon niya ni Hamzah. Katan sin pagkaradyaan kasigpitan di matuha kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya tumtuman niya hawak to yan. Hingga nagsabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ishtaqtu li ikhwani. Tumtum kulong niya yung mga katay manghuran ko. Dumog sinabawang Muwayhib al-Ansari. Awalas na ikhwanak ya Rasulullah. Uno bukun kain kami ini tay manghud mo ya Rasulullah. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. In kamu yan sahabat doon tabi panun. Amma ikhwani adapun imma nga sila tay manghudko alladina yu'minuna bi wa lam yaraw. Amu imma nga sila nagparatjaya nag-iman tudyo marika ko hawala nila ko kita. Ano nila sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ummat ini. Wala pagita nyo limalahil maripababaw umi. Yatto pa kita nyo hasulwi sing kaapuan tani. Siya sabot na kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiutumtum na kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkan sa laggo panuhumahi nila marikatot tani. Bang kita nyo magmakuyag, haadlaw kapag bata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuhumahon kita nyo sin mga kataymang huranta nyo. Bukun sa rin piyagkugkuyagan mo yan, adlaw kapag bata hanabi. Sa nagkugkuyag ka mo, haadlaw kawapat hanabi. Hasya lillah. Waliyadu billah. Wala kita nyo nagmakuyag, haadlaw kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intandaan niya, in kita nyo, nag-iman, nagparatjaya pa Allah, iwan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan wala na kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kita nyo, kaya kausan tayo, nag-iman pa Tuhan. Iwan nag-iman pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya hinapusan Nabi, Rasul, daak sin Allah, tanto-tanto kakausan tayo raisa min nagmaso sa haadlaw kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya. Nag-iman, mga kaimanghud ko, inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin nag-iman, tudyo marika ko, hawala nila ko kita. Aw puun tamayabot na minuin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakananam na sa sakit o. Amuin sakit, inakisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu, alam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatahammalhu 10 min aqwiya'il muslimin. In sakit kinanaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di kagausan daon sin hangpo muslim makusog. In sakit nenam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinggaroon na si halambay simbay sin asawa niya hay Maimuna.
Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kala pagpunungon siya. Paglipat niya rin ha, pagsayo niya rin ha pagkapunong niya. Magsabda na siya, ayna ana kadan. Hawno na ko konsum. Akan na intabi at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magdihilan niya waktu yung katan kaasawahan niya. Hingga piyon niya pitawag yung katan kaasawahan niya. Kita nyo lingkat sin sifat, akhlaq, pangaddatan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Misaling kiaunan niya siya Nabi, na maid siya mga kaasawahan niya. Mikitugot kanila. Bang makajari dumitto na siya haway sin asawa niya Aisha radhiyallahu anha. Ikitugot Rasulullah nangayo permission ha mga kaasawahan niya bang makajari kaniyo mga kaasawahan ko ando dumitto na ako kaluan niyo Aisha radhiyallahu anha. Tiugutan si mga kaasawahan akal na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangayo kan. Saan ni magkawatan niyo pangadjian? Lingkat pangaddatan pagmartabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagdihil kapatot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kaasawahan ni. Mga kaasawahan ang kanya tin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul wida. Inakin niya, ittaqullaha fin nisa. Kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kaasawahan niyo. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Kamu pa Allah Ta'ala ha mga kaasawahan mo. Bukon yung maksud din dito, muha kau ha asawang bukon. Bukon pagyanon lang niya takusa. Bukon. Sa kabuka kau pa Allah Ta'ala ang hak niya ron kay mo sin asawa mo. Sin mga kaasawahan mo amun wajib suway mo hitunay. Dito yung maksud. Akal na yung mga kaasawahan nyo yan, nakawa nyo sila. Nahalal sila kaniyo bikalimatillah. Halal, ingin hawawaran nila mong kaya siyab sing kalima. Amo na yun, kalimatun nikah. Kalima, an nikah. Kalima pag kawin. O pumunta doon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diya na siya sin. Akal na di makapanawin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diya siya sin Fadl ibn Abbas iwan sin Ali radhiyallahu anhu. Di makapanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sin bugat sakit sin uwan iwan pasok sin baran na. Hingga magkali ka din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pipi siya riha iambit bihan sin dua usog. Atnya in Ali radhiyallahu anhu iwan sin Fadl ibn Abbas umatin nagpipi kanya. Liatom sareng haway sin Maimuna harap pa sin Aisha radhiyallahu anha. Imbay sin Aisha hawa niya masjid. Amo na masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Madinah. Kita sa mga kasahabatan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu siya liyain. Biuhat sin dua sahaba. Den haway sin Maimuna pa bay sin asawa niya Aisha. Wala nila bakas kita bihat to kahalan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di makapanaw. Nga sabiat to nasusa sila nando miuka nagtangi si mga kasahabatan. Akahalan jimatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luman halumbay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long talima adlaw rakuman haba go na siya mawapat. Isa maraysta. Pagpuno mo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabaya sa mag-ayil tumindog siya malikan. Unungunin namin. Pagsayo niya rin nga pagkapunong kanya. Asalla bidnas. Ulo nakasambahyang na ba ako yung mga manos ya. Inagay si Aisha radhiyallahu anhu. Way palong niya Rasulullah. Kang nabakas ko piunon. Mur Aba Bakrin. Falyusalli bidnas. Da'akahi Abu Bakar. Kapag imaman yung hamanos ang mga kasahabatan niya. Inagay si Aisha radhiyallahu anha. Abu Bakrin raqit. In Abu Bakar mahinain suara niya. Malamay suara niya. Malunok yung pangatayan niya. Mur Umar. Umar na walaw in aki Aisha. Umar na lang niya ya Rasulullah inda akong ta mag-imam. Ayaw na Abu Bakar.
Mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Biarkan nyatusin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu. Dakan yuhi Abu Bakar mag-imam hamang manusia. Karena way nakapagsambayan ng kasahabatan nagtatad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon man ini ni manunjuki sadya. Sin in Abu Bakar radhiyallahu anhu nakating kareng hakatan kasahabatan imartabat niya para pamandag sin agam Islam. Akal na yung mga angkan wailun lirrafidah. Kawin sanaan ang mga sila Shia Rafidah. Amuhin manot na kan Abu Bakar. Laknat-laknaton nila na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kawin sanaan nitumbas ka nila sila Allah Ta'ala panglaknatin nila kan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdaat kanya papag-imamun ha mga kasahabatan. Ini kalabianan sin Abu Bakar ding hakatan kasahabatan. Dihil sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Sambil miyawat pariwayat magkulang maglawi hangkutag unang pahangkutag 7 waktu. In kapag imaman sin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aw punta masuk na mawapatin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na Abu Bakar sapan sin imam para namatin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa masjid. Pagbungus sin Abu Bakr, yaunin Rasul sallallahu alaihi wasallam at ikurannya, imatras sin Abu Bakar. Imatras siya. Ang ya Rasulullah, di ako makakaus mag-imam. Akal na iyari ini ikaw, yung imam naman. Di, Abu Bakar, pag-imam ko, marikam. Ay mahinang siya na Abu Bakar, daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mambahayangin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatay kuran sin Abu Bakrin. Naglilingkod, kang na di makakaus tumindog. Nanong galimano siya, bukon Nabi, bukon Rasul, na kapag imam hatay kuran niya in sa mulya-mulya na makhluk, sa mulya-mulya na Nabi piyarasin Allah Ta'ala, amo na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalabihan, di sin agama Islam, kan Abu Bakar. Sa mulya-mulya Nabi na kapag imam hatay kuran niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam maktus sa sin Isra wal Mi'raj, siya in imamul anbiya, nag-imam siya ng hakatan kanabihan, yung karasulan. Ada po din Abu Bakr radhiyallahu anhu, nag-imam hatay kuran niya sa mulya-mulya na Nabi piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalabihan dakula dihil kanya sin agama Islam. Pagkuha si Mambahayang, nagparain Rasul sallallahu alaihi wasallam mong panagnaan lamang si mimbar. Himut ba in Rasul sallallahu alaihi wasallam akhiru خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فسبدني عبد خير بين البقاء في الدنيا وزينتها وبين لقاء ربه فخير لقاء ربه. Hambuk ipon inaki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk ipon sin Allah piapagpi siya intumattab na siya kumakkal din di hababaw sing gumi. Iwan sing kasaddapan niya. Iwan sing magbak, iwan sing Tuhan niya. Kakhuyyara liqa'a. Pini niyalong niya in magbak na sa iwan sing Tuhan niya. Wala kihatihan sing mga kasahabatan niya to. Banggi siyang miyaksod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada po ni Abu Bakar nagtagis siya. Kihatihan niya. Magto ibang siyang miyaksod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yannahu rajulun faqih. Karena Abu Bakar faqih siya. Lalu aging pamaham niya. Kihatihan niya magtimang isyong yaksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga nakapagkabtangan ni Abu Bakr. Fadaynaka bi abaina wa ummahatina wa anfusina wa kullu ma amliku ya Rasulullah. Ituk ko na kayo mo ya Rasulullah ina ko in kainaan mo. In kaamaan mo in ginhawaran mo. Iwan singkatan pagmilikan ko hitok ko na kay Rasulullah. Khud mafatih al-khud summa al-jannah. Ang ayo ana patukanin tumattap na kaurin lihadun niya papalam surah. Ayun mga kasahabat, ya Abu Bakar, kita ka magbisarabihan. Wala nila na abot timpamaham iabutan sing Abu Bakar. Hingga liyang sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang bana nagsabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kuntu kad jaladtu lahu dahran, fahadha dahru Muhammadin falyastaqid minhu."
Wa man kuntu qad syatamtu lahu 'irdan fahada 'irdu Muhammadin falyastaqid min. Siusim bakas kaya pasikatanku, naluwag ko, na yari na intay ko di Muhammad, pamahuli na kamo, pamaus na kamo. Isiusim bakas, natasak ko yung kamaruan niya, na yari na yung kamaruan ni Muhammad, pamaus na kamo, pamahuli na kamo. Impang nasubo, isim makakaus, mamahuli para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isim makakaus, dumamagkisas pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinsiya, siyang lihat sentuhan tanyo Rabbul Alamin. Ring hakatan ka Nabi aniwang karasulan. Tukot tunggal siya na sanglit sin Allah. Certified sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halang sin parman niya. Wa innaka la'ala khuluqin adib. Ikaw na niya Muhammad. Innagdara sin sa mulya-mulya sa lingkat-lingkat na pangadgatan. Ang baha, magkakaus, dumamagkasas pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sintuhan na yung nag-justify ka niya, nag-certify ka niya. Sinsiyan nagdara sin sa lingkat-lingkat pangadgatan. Kama rajulun wa huwa shaykhun kabir. Timidog inhamuk usog. Malaas. Inabi niya, liyal qasas ya Rasulullah. Nayari ako lang nga dumamagkisas kay mo ya Rasulullah. Kiblaan ng mga kasahabatan. Simod pa o pikilan mo. Dumakaw magkisas para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sahaba ito, pagyanan siya Uqasah ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Bi ayyi shay'in abi adin kahalan dumakaw magkisas ka kuya ka Uqasah. Inagi si Uqasah, ya Rasulullah, kunta tunazzimu al-juyush fadarabtani faadaytani ya Rasulullah. Ingkaunan niya habakas buno ya Rasulullah, nakaakad ako kayo. Bukriwayat in Uqasah ibn Mihsan kiakaran niyang katan buno sing Rasul ghazwa sing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiaunan niya lang ya Rasulullah bakas ko nag-arrange sin sapan sin sundalo sa mga mujahidin. Fadarabtani faadaytani. Naluwag mo ako lang nasarta kasakitan ako. Ang bukriwayat simuok in Uqasah ibn Mihsan pagkita niya sin bi'tis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, simuok siya. Maksud siyumon niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'tis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nangura siya unta ang lulubak ni paglubak sin buli sin unta ito. Nalubak mo ako lang ya Rasulullah hatihan. Biat tinabuk riwayat, di ko kaingatan tiyon mo ka atawa wala mo tiyon, sa basta kasakitan ako. Inakis ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad da'awtu Allah ya Uqasha an tudkhilaka al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Yang induahan tanah kau patuhan ya kau Uqasha impapasurun na kau kolam sin surga hari na kau bistahun liwan seksaun. Uno ang palumabereng hatto. Misalnya kita ni ordinary mga masya Tuhan, pangindoa ya ko patuhan bang manampunin pardusahan ko. Bang mana ko makasubsub. Biadin na Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajabin doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam innang doa kan Uqasah papasurong na sa kalam sin sulwa. Di na sa hisabon. Di na mastahon. Uno-uno. La sallallahu alaihi wasallam Uqasah laqad talabta al-qasas. Ya Rasulullah, simukat kau pagkisas. Amat ting kawayan. Imindo kina Abu Bakar. Iwan sin Umar. Ya Uqasah, kami nasa jail lubaki. Ayaw nin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasakit. Kami nin lubaki. Abu Bakar, ya Umar, ingkod kamu karo. In kamu yan ang kalabyanan niyo. Apamandam sin agama Islam. Ingkod kamu. Mindugin Ali. Ya Uqasah, yari ako pangtumod sin Nabi. Minsan dang hamay na at pamahapon mo ako lubakan, magmalila na ako. Ayaw nin Rasulullah, ayaw. Ya Ali, lingkod ka. Ya Ra'ak, ngadto, in Fatima, radiyallahu anha, anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkawa na hindi lulumak ito. Na ino-ino na po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may nagka lulumak kina nila. Samaratu fu'adi Rasulillah, bunga sin jantong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Hasan wal-Husain. Katawa niya. Pagdungog nila, mihating kahalan jimat. Miyat to sila paunahan. Ya Uqasah, yari kami. Unod, iwan dugo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yari akin hawaran na dimarakan. Kami nin lumaki, ayaw na hiapok na mo.
Bang mo kami keluarkan biak mo ra keluarkan ya. Kami nasa jayaw na hiyapo namo. Kung kau mengapu payaw, pakarajaan ini antara ko iban sinsin. Ay mahinang katahan. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtan. Ngayon ka siya tindog na kau pamimbar yan. Na rinintay ko. Inakisinok ka sa ya Rasulullah. In kaluwak mo ka ko, wayrong badyo ko that time. Sa mo wayrong badyo ko. Makajari ya Rasulullah, so sa wayrong badyo. Nainig na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pangampo niya. Pagkita sinukka siya tubno mihsan ginhawawaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyukat na sinukka siya tubno mihsan in lastigo. Umpanya gilugulin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyum yantian intay kun si Rasul sallallahu alaihi wasallam gilugul na. Pikit niya pais na. Nagasinukka sa tubno mihsan, ya Rasulullah, alimtu annaha nihaya. Kaingatan ko amo na inin hinapusan ya Rasulullah. Fa uridu an akuna basyrati basyratuka ya Rasulullah. Kawayan ko nagasinukka siya mikit inggim paisan ko mampakin paisan mo ya Rasulullah. Di ta ko kakausan pasakitan. Bihat to impamong sinukka siya tubno mihsan. Aw punta hinapusan adlaw in kabuhi na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagpuas sambahayang subuh ay kangko tagdo kasubangan adlaw isnin. Yukab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kurti na sin tandawan na. Pagkita niya yun, mga kasahabatan, nagbawas sa Quran, nag-iibadat, nag-jizikir patuhan. Imo yung kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkita si mga kasahabatan, imo yung kanila in Rasulullah, nagtakbir sila katan. Asyufi ya Rasulullah, kaya ulian na lang in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiyukan sila. Wala nila kaya ingatan, amo na tutuin hinapusan uyum iwan hundaw kanila sin Rasulullah. Gawat sin waktu duha. Bang inagay sin Aisyah radhiyallahu anha, bang kuna namun miugat lang doin usin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makal na si masaaday sabi ang hatay ko sin Aisyah. Nakasudin ni Abdurrahman ay manghud sin Aisyah radhiyallahu anha nagdara sa siwak. Imatod maton Rasul sallallahu alaihi wasallam palima sin Abdurrahman. Kihatihan magtoy sin Aisyah radhiyallahu anha mamayain Rasul sallallahu alaihi wasallam magsiwak. Siwakan sa sin Nabi ay sin Aisyah. Inabi sin Aisyah tagna long ni pagsiwak ko makusog para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imatod lang nga ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pamata ko. Kaya hatihan ko magtuing kabayan niya suway akak-akak. Suway akak-akak. Aw punta pag waktu duha ni maugna mo ni Jibril alaihi salam para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, nagpasalam doa kay mo. Intagda po sin salam. Nagpasalam doa kay mo ya Muhammad, intagda po sin salam. Ang pasiyan mo ng Jibril, ya Muhammad, Rabbuka mushtaqun alayk. Intuhan mo timumtum na silang dokin. Hawabaw sing gumo yan ito po Rasul sallallahu alaihi wasallam, faddal al-maut ala al-haya. Impyalawin niya in kamatay din hakabuhi. In Ibrahim alaihi salam hawaktu miyattu kanyang malakal maut. Ajita zairan ng qabida. Uno, miyari ka kakaw malakal maut, mamisita ka ako atawa tumangso na sinyawa ko. Bal qabida. Na miyari ko kay mo ya Nabiullah Ibrahim di aksentuhan, papatangsuan na ko niya. Inari si Nabiullah Ibrahim, ara'ayta khalilan yakbidu rawha khalili. Uno, ang kakaingatan nyo bagay, tangsuan niya walihan yung bagay niya. Balik yung malakal maut patuhan. Rab, tutuhan ko. Inabi sinipon mo Ibrahim, bihin. Baita inipon mo Ibrahim, ara'ayta khalilan yakrahu liqa'a khalili. Uno ang kakaingatan mo ya ka Ibrahim, bakay, mahukaw siya rumagbakay ang simbakay niya. Ada po ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pini niya. Bal ana mushtaqun ila liqa'i rabbi, in ako lawim bayak ko dumana magbakay ang sintuhan ko. Isuniman mo ya kung malak, ya Jibril, inabi sin Jibril,
malakal maut yang nahwa sin lawang. Insya diak sin Allah subhanahu wa ta'ala papagtaatun kayo. In amartahu bang musyada'akun pabalikun raja magbalik siya. Bang musyatuutan daakun papakawa niyang nawalihan mo akaron niyang kabayaan mo. Artinya dihilang pagbayain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw punta paggawakto na naggaimpini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mawapat na siya. Amo na intiyang suan na sa niya walihan sin Jibril asim malakal maut. Hingga natanak na sadya in lima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarat na pagatod sin Aisha radhiyallahu anha timahay na inhula sa pingpingan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasirawa kin Aisha radhiyallahu anha wa nabiyya wa habiba ukolong ya nabi ukaw kakasiko mata Rasulullah nawapat na long yan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timangis singkataan sin halam sin masjid. Abu Bakar bakas hakuha, nag-usus, nagbalik. Wa huwa athbatun nas fi hadha al-waqt. Siya pakon-pakon kamdus-kamdus na pag-iman hawak to yaon. And Umar ibn al-Khattab siya sa padimpudang mangkala bi anna Muhammad qad mat qata'tunakahu. Isiyusim mamong batay Muhammad nawapat na. Utulan ko sa liyo. In Ali ibn Abi Talib wa iron nakakitaan niya wat malengkan takatiligod luman na sad. Nang lindom pangatod. In Uthman ibn Affan nalu'lu pa wa di makapanaw. Ambok sahaba minal ansar hawakto na pialid sin hangin ng kurtina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niya injasad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyaun na hatas kulangan nangin doa sa patuhan. Allahumma khudh basari hatta la ara ba'da Rasulillah. Ya Allah kawaning pangatod ko hasupaya wayron nakakitaan ko pas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta paglindurandam si mga sila kasahabatan radhiyallahu alaihim hawakto kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga nakapagkabtangan sila. Ingkakuyakan na mo hawakto kami dihilan anak sin Rasul sin Allah taala. Lalo ing kuyag na mo akal na yaon pabuhiin Rasul sallallahu alaihi wasallam kay ingatan namo siya magtahnik magdihil magpakaulhul ma anak namo bihaon nawapat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam di namo kaingatan bambiya diin ning kuyag kana naman namo bising kuyag hawak to kami dihilan anak sinallahu taala hawak to buhi pen Rasulullah bihad nanay nga sabab to ada bi ikhtisarin shadid waqtuna bang amon kabtangan si manghud murid sing kang bukon maraw amat tatay nga sing kamando surah na abu kamapan ngon imamu inyatto den atawpik sinallahu subhanahu wa ta'ala kaya taring kitab wa sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ngon wala imamu inyatto den hakakiti simpang hati ko iwan panas sa sin syaitan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.